Dito sa ganag bacon, come on! Kabalo ba mga ng bacon pang social na? Pag, sa unang panahon, ang mama di kapalit og bacon. Ano ulit pinakamahal? 1, 2, 3, hoop! Yes! Daddy, stop! 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 Why? Just stop! Hi guys! Another day of home quarantine. Everybody's awake. Hi River. Hi Mami. Layo rin si Alawi din. Siksir kayo ng asawa. Look at our finished product! Yee! Newly painted. I'll take a picture. 1. We accept now painting jobs. Kapoy eh. So naitabo, basa-basa pa sa gabi mong gitaw. So nangapaknit siya. So nag-retouch na mo gamay. And in fairness, na nagamay ka ng mga handol at na siyang pintalan ba? Yeah, so medyo, kung yung mo talang detalye na pa yung mga pintal ng mga handle. Medyo, kung saan mo panananog mga tuna. But yeah. It's better now. Look at that. Woo! Nice. I love it. Lagi. Grabe, bisag ko may gibuhat na namin sa balay. Sige, gabi yung paglabada. May katapusang labada ni. Upami na mahaw actually. So, what do you want me to cook? Noodles! Noodles! Noodles, sige lang noodles eh. May beef meatballs here. Bacon! Talong bit. Let's have bacon. No! Chicken nuggets. No, talong bit, talong. I don't want Talong. the nuggets. I hate Asama na yung gulay. bad. Wala man yung masuban. Tastes bad, not daddy. There. Tulong. Tastes so good, man. Isang talong! Isang sago! Wow. So baon natin eh. What? What? Siksi kay si Mrs. Layo ra kay mo dito tanan. May hair. Ana, mo na yung mga naong sa Bye-bye. quarantine mo. Survive pa bakataan eh. Nice na ito nabuhat na kaning kuhan sa ubos na. So nalakibutangan na sa camera dito. So pwede na ako makablog dito. Bacon. Bacon? I hate bacon. It's not for you, it's for me. Noodles. Kaduog mo ato? Dito sa ganag bacon? Come on! Kabalo ba mga ng bacon pang social na? Pag, sa unang panahon, ang mama di kapalit og bacon. Takaroon may lang mo, I don't like bacon. This is for the rich. Bacon is for the rich. Virginia, bakay namin. But does not taste like a hot dog. Sa mga tao mo eh, kabalo ba mo sa mga bata karon mga gala. Oh, pandato ng bacon. Bacon, pandato. Pero kung anak mo yun na din. I don't like bacon. By the way, pag ato na mong Singapore, shout out diha kang Ma'am Ellen Salcedo diha sa wife ni Omar Salcedo diha sa Singapore. Pag ato na Singapore, nakita na ko ni siya. Kanang pang chop bitaw sa ahos ug bombay. Ahos, bombay. Para dali ang pagpino kaniro. Sulod na nimo dan.
Nakapalit ko ang isa primero. Tapos wala rin ako magamit. Kaya nga naman, naputol mga igala ang garter. Ano ba may screwdriver yun? Mabriyan man siya. No? Naputol na ako ang kon. Sobrang kalingaw sa... Pwede na ako ni puli-puli taklog yan. So, ano. So, suba tatalong. Magtortang talong ta karon. Come on! In 10 o'clock, mag-zumba na sa da. 1 hour after. What time is it rain? Come on. No, it's too late. What happened? Oy? Naman din kayo. You're so bad. Tanggalo na to ang panit. This is full. Yeah, no. Chopped onions. Where did you buy this? In Lazada? Kami mo yapon ni Miami. Ito ni kalamunggay ka. Okay. I still have spaghetti. I will. Ito ni kalamunggay. No, kalamunggay yan. Hi to my cameraman. I will teach you. Are you ready? Yes. Ha ha! Tortang talong. Tortang talong. Hindi sila malipayan na ng kwan, katong. Ano mo ulit pinakamahal? 1, 2, 3, hoop! Yes! Next is the cooking of the bacon. Social media bacon. Look at my corn, tortang talong. It's burned. Oh no. Oh no. Burned? Let me see. Sure. Taste it, Daddy. Yummy. It's burnt, but it's still yummy. Pinobre lang sa taro na bacon lang sa takaron pinobre ha. It's 10.
It's Zumba time. I was looking forward to this. Daddy is shaking. Yeah, she's not a bad guy, I promise. You want to say hi to Billy? Stop it. Yeah. A few moments later. Okay, nakaligo na mi. Nakaligo na, alas 12 na. Kapuyan ni nasa balay. Paguman, bro, bako na minamaha. Magluto, maniod to na sa. Si Mami, kailangan, siya to kailangan kamulakaw kay. Wala na yung sabon. Walay sabon, walay oil. So I need to do it. So, si Tanaw, si YouTube, ang isa si SB19, SB19. So, si Mami mulakaw kay mamalit og dugang mga oil. Bi paglista bi para kabulokon sa ikon. Alcohol daghan. So, tinglan sa man po magluto na sad ko. Oy, look at again. I'm so proud of that one. Munggo sa akong gihumol daan para medyo humok dali ra bukalan. Unya pa ni panihapon. So, pag-abri na mo sa mga aparador kagahapon, so ayan na mo nakita nga, napaday may mga wala na gamit-gamit, mga bihon, dalawang ni pleo, no? Gahi na kayo, bro, nag-plywood. Luman sa nato ni. Oh, there. It's 40%, 40 minutes. Tanaw lang ang dalan. So, Mami, you're going to ipacheck lang karong kung sa dagan sa syudad yan. Okay. Groceries. Bye. Wala lang, battery nga. Meanwhile. Alright. It's on drugs. It's on drugs where it's just like, you know what, man? I'm sorry. At this point, your bathroom filled with creepy crawlies. McDonald's, you know what I'm talking about? I want me a Big Mac. I want me a large fry. I want me a McFlurry. Alright. And it's loose pad. You mean loose pad? Machine always broke. Dang. It means need more toilet. Together, please. Like, you know, come on. I want some ice cream. What in the? Oh, gee, the statue being swallowed by. Today, don't make me get the holy water. I'll get the holy water quicker than a black man going to jail.
Let's eat. No choice. We're running out of food. The hanging. Kung nahanging mong clothes, no tumuwas. Ilan na nagpatindog ng tumbang siya. Wala na, wala. Anyway, because of the wind. What are you eating? There. Wait, mommy has a separate vlog. Oh, She's back! Kumusta ang ano ba yun? So wala ka SNR? Wala na kayo, hindi mo kunya alis Carmen. Hindi ko na ko sa same magalinya mo tao, di ko dia lawas pa. Wala yung linya. Sa taas po naglinya. Sirado ang kit SM. Dito ka. Ano ka? Save more nga. Kauswagan. Okay. So di na kayo taas ang linya. So di na kayo taas ang linya kaya wala kwarta ang mga tao sa puro na lang panic, wala buying. Panic buying. A few moments later. It's already 4 o'clock. Meet my dog, Billy. Billy! Hi, Billy. Ay, dako ko na doon ko. Chow chow. So, ting bike na sa mga kids was nga ning orasa. Ay kay mo kakuan sa kumbok ka. Mao na yung resulta sa virus. Wala yung sudlan. So sa among atbang wala pa na nagpuyo na wala pa. Aka na isa na anak na. Bago pa lang pero kanang uban mga kauban na wala. Kaniya mong abay na wala pa na napalit. Kung gusto niyo nga masilingan ta, PM is the key. say hi to the camera. Alright, let's bike. Okay, let's go. It's done. The other side. I want to go in the other side. But you hold it like this, huh? What? I'll tell you to stop if I need stop. Let's go there. Yeah. Yeah, let's go. Woo! Biking inside the village. Yeah, let's go. Let's go to the rotunda. Us. So, wait, Daddy, one hand. Hi, Kaya. Bye-bye. Sometimes no hands. Wait. Hoy. Papa. Oh, there's a white fox. That's not a fox. It's a fox. Oh. Aray. Kuya. Daddy, stop. Stop. Why? Just stop. Please. Daddy, I need to see. I need to sit properly. No, you're sitting properly, man. No. I don't want it, so tired. Wait. Ooh. This is, there's the gate. Yeah. We're stopping. Hey. There. Go. That's our new gate, our second gate. Yeah. That's going uptown. Yeah, that's going up, down. Yeah. Okay, Rusty's all the way there. Yeah, let's go. I cannot hold. I can't hold. You're not standing. Wait. What the hell? Yun. Ang problema ni China ni kay Burag. Luwag ra kayo. No choice.
Problema. Grabe na buhok na. Itong bata pa ko, gamay pa ko. Itong bata pa ko na ako BMX. Burag half sa akong childhood. Lagi ko'y BMX. Muna medyo kabalo-balo ko gamay sa mga bike. Mga bike karon kay murag nindo to gitsura pero dili ligon. Mga China tanan. Murag coronavirus lagi kag China nga ligon ba? Coronavirus, please. Kung nagtanaw ka ni, nakasubscribe ka, pahawa na. Kaya daga na kayo na-cancel ako ng mga events. So, na pag-coral na akong balay, oh. Wapataw ni makoral. Pila na ka-events. Kumulos pa kag-Abril, pati April, makancel na pod na. May embargohan na tagbalayan ni pati sakyanan. Malooy ka, coronavirus, please. Pahawa na.